Ti Masakbayan. Uurak tupay na ito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Uurak na ito yung balay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Day talagin inom ti ar-aramidam. Ita kasta ti bagam? Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Kaya pulong ah. Puro kay amin malas. O, kita umban na kay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagito'y ide. Ang amita ay nagdadakal ka naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno na biit na lumaka. Tatang! Lakas di mo ti bagbagan ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbagana. Puran na kano day ti balay. Malas tayo kano amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkay. Ngam awan maited mi a kwarta ken kuana. Ay un gayam ding na. Ingkanto man gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artek met. Igatang nan tumet lang iti arak. Iso nga rod a binagbagaan mi pay. Iso anak kaungat. Kaday jay rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, kanya nga ron ti aramidon tayo dito pag-iistambayan tayo. Agnganga nga tayo latan. Ay, awan nga ron kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan ka no kwartada. Imposible nga awan. Kat mo agpinpensyon da. Nag-iimot nga ron dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Gata. Kano ka na yun da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Di nan sapay suportaran dagiti anak da kaniliya. Kasano ama suportaran na. Kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Hey. Bakit? Isong samat dahi tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwa, hanggat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bibiyang mo, alak lang kaya. Inayadam ti magna. Ang mga padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, nay. Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakaay. Hamangan no agsakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibag katan Ay, kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Ang bilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nadagsan na. Ay, tsaka maulap ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay ngay batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Sino day tinakaida dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa nagpuramot ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatag mo. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di ka no itad na asustento kadakwada.
Awan ka nun balon dagiti anak dama pa ni eskwelaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan ka numot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatang mau. Sige, di tana pa lang arod simento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawaan, anak ko. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y magtatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amatorog. Makaamon matan ani Baldo inton agreeng. Nanang, adumot kit di daytoy si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag yung ka di dayjay? Anya dayjay? Awan mo't mangagaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ni, adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Mga no damot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan ada brown ni kan black ijay ruar. No ada mang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y black matikunab. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo't ni Baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay dayjay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditadayta. Intakat maturugan. Kadno saan pa'y anangan? Ay, danag muna Mapantulat tamangan ijay kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan ngumay pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duan sa jay tinilaw mo ang manok Naglulok mo pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Ang asino nga iti akin manok kadagita. Natatang kananang ko. No sandak ngay kan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka na iti tarakan da. Nay, apay ngay, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay asino ngay nga tatidang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsensyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay, hintayo kitaan. Ay, ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayo nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Awan mo't sa bali amayaban tayo amang yawid. Apay nga minakasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapo iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday mandak na. Hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Anak katurog ka igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Dabay man ako, tatang. Dabay. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Anya? Sika, tinang tiliw ka dagiti mapokpokaw amanok may kaninanang maw. Di da gayam may kaniti kwartak. Ay, mo lakay. Isugayam tinangala ka dagiti manok ta. Unay ka matan barok. Amom, apan padaklan may dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne.
Hingkakid tinilaw nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo man na. Happy problema dahil Ay, Baldaw. Di mon sapay sarsarungkaran ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayan. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaengan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita ngay pagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyak da. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Baldo. Ay, wen nga rod lakay. Masyanak iti pamilya na abinay-bayan na. Masan na bale, mapan kuntuman ida bisitaan. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na day ta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pilay di pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinay-responsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, huwan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo amanok. Tamang ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan mo't laang ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado da iti kulungan da. Tapno saan manin at iliwan ni Dani Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Ay, bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apur-api manaw. Ay, anyaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay, wow, sapa imparabaw ko lang iti kabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y arak ang ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga ingatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta agiinom tayo ka di. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito yan ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, nayaw awanak san. Ayun, naggangot ay tatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito isikalakay. Ne, sika ni Mika ka na ko. Apaya kasta ti panagsasaom ko niya. Katsyak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dahi ta, Mika? Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama day ta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika! Mala daw tayo sa school! Anak ko. Una yan. Anyan dahi tayo na aramid ko iti pamilya.
itay kunada nga rodain baldaw. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasang gaya man, jay inaon na nga anak may kanibakay, tatang. Ay, gapo taday talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakilan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit at pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Nagadugayam ti basol ko, tatang. Isublim dyan inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Anya ti sir siripon bita si Prina. Umay kakidagli ni son. Umay ka ditoy, takitaon ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay kakiting. Anyaya day ta. Oh, makitam day basit anakanis-nisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta day ta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ha? Kulot kadimat ti buok day ta babae. Ayawanan niya. Ay, kanya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante? Ay, nagubingan nga Ha? Numaala da ita kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito itan anang rugi ang nagtrabaho. Dito itan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire Uray siyak mata. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak met ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man huaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa akakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Naawat kan. Kaya't magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan ka mo Inaprubaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tama pantay di office na. Ay,
Mabiit lang, Domingo. Umay ka man pa'y dito eh. Apay manan. Anya iter aramidan jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda idi kalman? Adda manan itan? Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay, kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo ka na kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito yung opisina. Kaslamo na ganti bagyo. Juaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumpleto yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamotin, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Kaya daytoy Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom. Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito lamisan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo. Ha? Itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Ala, tumakder ka ditan. Anya kami to? Itak lang nga ginanamay. Awan ti agina inana. Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ay ati may mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila dito. Saan ka di asika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda ka aglinis sa kano. Sige. Mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada nakaturog. Ay unay matagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga ayab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina? Aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ama. Kaslasaan tayo mo't nga kakadwa.
Saan ka nga gipulpulong ko ni Sar? Juanita, dito ka ditinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Isu anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso ang nangala ni Sir iti may sa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayabandak ni Sir. Adan samot ibaga na kanya. At dating darak a seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumba nga aramiden nyo dito opisina. Wan, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. Wan, Sir. Sika ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. Wan, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat tagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw sika. Ay, padasak man, Mike. Ay, jakpay na uma. Nga, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga noda makakita kan ka. Sikati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak enton madamdama da ito'y office ni Sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni Sir. Hey. Siya man, Mike. Siya kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, aswak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo samot aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni Sir ang makakitkita. Ay, wan ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni Sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni Sir. Kasano no maamuan ni Sir dayta nga aramidan nyo? Na! Ay, una yan? Ay na, madi magayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan dita pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kan kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya. Tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina? Naibus na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Kanya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami lang kiniduming tinaglinlinis.
JCR, nagangsag. Amuyo, sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kin ni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katuan, sir. Iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anyaya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nimat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino ngay dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino ngay ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, si Raypon di tamot, si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay kumano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana ka nun naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak ka nun iji accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat. Ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalal. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apa ay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ubing. Sige, mabitlaan nga rod. Tay saganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, Manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan dala ang tinegosyo na gita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan? Wen,
naglakwam? Nagbasit! Dakdakkel pa iti impautang mo ngam ti naglakwam? Ay na! Di mo amo ti aglako, Dani! Bayada mon kanyak ti inutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa, di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kenkwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawak. Saan nga minamakaw-awat? Ay, parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak no andan kwartam. Agyaman ako unay, Manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awan yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawag ko unay ti kasta akababalin nyo, Manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo kani Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ati agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni ka nakandanay, agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma? Ay! Awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Ay, umay kan tatapon nyo. Umanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay! Uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabainak matan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam, Dani. Tapod lumot. Nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abalik ko man no agbayad da adagos? Agata? Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, Manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan, Manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay, Manong. Talaga saan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay, Manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko tim paisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Sige, mapantangarudon iti kusina, tiyanda. Sige, Manang. Tani, mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y kit din ti balayo. Medyo, Manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day di Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani?
Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Chanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupliak, takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman nak manang agata. Unay kan, bagat. Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kadi mon sapay amunay daydi a Chanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka niloy da mamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay ti pagbayad na kan ka. Amang ano utang kalimutan mo tunday jay. Apay ka di manen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. As, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan! Ala, sorry, nalipatak mo tan manang. Anya? Awan pa'y ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Anong di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasa wen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-ad pa'y adumuras to istor mo. No diga po itim pautang mo pagpuuna, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata, ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong. Ngam no siya ka. Agpautanga ka, basta adda. Ay unay ka maten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay unay yan. Ugasan maten Tadda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Loida. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal, Chanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka, Chanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito, Chanda! Ay, naimbag pa'y ni Loida. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day dya, Chanda. Mako na abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kan kwa na. Anya?
Ay katsingir ma. Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaunget. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan Dani, intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumot ta ni ti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalekak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi akla kay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Loida. Ibagam adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngamsaan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Namin, nagtalekak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay la kuma. Tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Dios ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto mutlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Ada inta da Mrs. Cruz kanya nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. unanang, Sa isayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idinatay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. unanang, amumiday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan ka bagyan niyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ada ko makaduak ang mangisaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Tainton dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridag nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kunti tangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Ta saan ang makariing adagos ni Boy. Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din ti mang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay,
Isu kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidok. Ay, anyan tulangan ti kunan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Soledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matanda iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsin-narak kadita iti lalaki. Bumulod man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Manwa kilo ti buludan. Uray 5 kilo laang, Tata. So katakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No badalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruruot. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmetken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da Tata Matyo. Anya ngay ti araramidan na ijay. Diyak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si Kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya nga iti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Ku ang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami den ti pagmuken ka. Baybay ameten ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa yung agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidem. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaan. Tata. Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay am ti bagay. Ibagakan ka na ito, ya. Taimbilang kamatay nakasla anak ka, Soledad. Agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidat timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. Wen takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla. Irurumun mo man ni Soledad kapot tamay sa abalaw. Saan mo, Tata? Ibagbagak lang ti mapalpaliw ko. Ay, maditikas ta.
Gaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon, ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigregatan jay tao ang mangisaksakad iti pagbiagda kadag iti anak da iti dayti kasinsin mau. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Napanunot ko nga ipaiwan ka na kayo ti garden may ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabar o. Ison ti katulungan. Agyaman tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadiyon to baybayan ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agyamanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, solidad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlan no asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon, ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanan, dito'y tayo langan bakan ti abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayo ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnag tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo ak di ayan danana solidad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase din natin kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at ngaron no kasta anak ka. Kasta ate kayat kaw. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ken natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang ta nga inaldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayin nga'y bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat agas to iti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Ay na, saanen. Di kayag danag. May katumat lang dahito intun madamdama. Amangan no dadakas ama pasamakan ka lakay. Di kayag danag kunak mat. Kabalak dahito Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga rod. Dito'y kapay, tainak mang kita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital.
Kayat mo man wunnusan, talaga nga ipan kay di ospital. Kasta tinapasamakan ko, ana, tata. Nadaanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Tako na kay kayat na tagtugaw di tata na lamlamis. Yung kasjay matan tinaabutan mi. Impan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito, anak, pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam asawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na, Timker. Nagruna ta danak mo. Awat di mabalin tayo, tatalaga di talaang tinaikandang apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayo kat di tamot ti pagtulungan na. Day talaang, tayo muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka daw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panang ipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjaykan ka ni Perla. Ingkalat tamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana kang ka. Uwan tata macho, di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaan. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na kan ka. Brando! Gusto pa day tararamidang! Umay ka pa'y agina na! Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka! Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa kan ka, Linda. Sikapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na, basta sika. Alam, madanaga na, Linda. Huh? Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Ura ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man, ano ko ma? Kat agayan ayat tamad dun. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumat. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan titabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat. Kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuak ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niya ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No iba ka kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawa dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya gardin kau. Kat manipod ita, kabukbukudan dan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay, nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maitad ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti puunan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun. Kumusta kan? Ipagperla? Kastilat na, Soledad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak.
ipag. Marigregatanak amang isaksakat iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, taabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, sulitan. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may isa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, sulitan. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, sulitan. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikarik, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarrobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarrobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapnos supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.